Tugende ujya kunyihera sha. Tugende. Samu wana we. Tugende ariko. Ndamusembera kandi wajya urashaka yi. Tugende. Ndeke. Ubundi wowe ko ndeba uzunyifatishwa ufite ikihe kibazo? Siko ngusoza ukanyiyaka wowe. Nese kuza kutsuhuza no kuzunyifatishwaho. Nako naye ngukumbuye wagiye. Nese uvuze mwiriwe nago byakumvikana. Bundi gihe nakwiyemeye nago wumva. Ako nago ngomba kuva kwizima. Paka na mpaka ngomba kumwihambira mpaka dukundanye. Sha buretse ariko. Undi urashaka hisi. Undi ko nakubwiye ko natagushaka mu buzima bwawe. Sibundi wa move. Asurambaze. Tosha. Urambaze. Nango ngushaka ndekuba. Move. Asurambaze. Tosha. Urambaze. Nango ngushaka ndekuba. Move. Asurambaze. Tosha. Urambaze. Nango ngushaka ndekuba. Tugende ujya kunyihera sha. Tugende. Samu wana we. Tugende ariko. Ndamusembera kandi wajya urashaka yi. Tugende. Ndeke. Sheri yaragiye kugufata ku ngufu. Yacyakije kumuhotera. Guhohotera. Kiri wumva sheri na telefone. Kweli wari ugiye gufata umukunzi wanjye ku ngufu? Sabrina, kuki utankunze?
kuki utankunze koko? Ntabwo ndi kubyiyumvisha ko ari ukuri. Kuki nagukunze? Urukundo ntiruhatirizwa. Sinzigera nagukunda. Ntago mbakanye yuko waba waramukunze. Ariko niba waramukunze kandi ukaba umukunda by'ukuri, wakamuritse agahitamo uwo ashaka. Sabrina, ntabwo nakishimira kubona hari umuntu runaka wifuza kugufata ku ngufu. Mubabarire. N'undi munsi ninongera kukubona wamenyeye umukunzi wanjye, ntago nzatuma izo nzozi ukanguka. Uranyumva we? Yego.